من أنا لولاكم كيفما حب. الحمد لله الذي قد أخرجنا نتائج الفكر لأرباب الهجة وحاط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. Alhamdu utawi jenis puji lillahi iku tangtu kadue Allah alladzi qad akhraja kang temen-temen ngawujudaken iya alladzi kang teman-teman ngawujudaken iya alladzi kang kaya ngetoaken nataijal fikri ing pirang-pirang natijah kang cukul saking pikiran atau tarif lan dalil mangga. Nataijal fikri ing pirang-pirang natijah kang cukul saking pikiran li arbabil hija kadue pira-pira kang anduene akal kang sampurna wa hatta sabab ngalungsur iya Allah oh sabab ya wa hatta sabab ngalungsur Allah wa hatta sabab nurunkeun Allah kalawan nurunkeun anu bangsa makna anu lir saperti nurunkeun ti luhur kahandap tengah-tengah logo Sunda mana magis boga ieu logo wa hatta lan sareng nurunkeun Allah kalawan nurunkeun anu bangsa makna saperti ngaluhurkeun ti luhur kahandap anhum saking iya arbabil hija min sama'il akli nyatane saking akal kang kaya langit min sama'il akli nyatane saking akal kang kaya langit kulla hijabin ing saban-saban aling-aling min sahabil jahli saking kabodohan kang kaya mega atabadat lahum syamasul ma'rifah ra'a mukhadiratiha munkashifah hatta badat malam-malam pertela lahum kadwe arbabul hijab aikam ngosep udang ke di kamar hatta badat malam-malam pertelalom kadwe arbabul hija sumusul ma'rifati apa ilmu kang kaya mata poe jalan il alif lu di dia kan itu jalan jenau di dia mah ya lu penting itu kan ditukan enggak guys ra'au mangka pada ningali ya babul hija mukhadiratiha
ing pira-pira masalah kang samar ha yaiku makrifat mukhadhirat ing pira-pira masalah kang samar ha yaiku makrifat kang kaya wong wadon kang tetep ing dalam jero kolambu kang kaya wong wadon kang tetep ing dalam jero kolambu ing dalam pada ora dohire munkashifatan hale kang narima pertela kabuka pertela sana nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami nahmaduhu ngalam isunhu ing Allah jalla maha agung ya Allah alal in'ami karena arah-arah maparin nikmat ya Allah ala bimana li ajli li alal inami karena arah-arah ama pare nikmat ya Allah bi nikmatil imani kalawan nikmat yaiku iman wal islamilan islam man yaiku zat Allah khassana man yaiku zat Allah khassana kang nang tuaken ya Allah ing kita bi khairi man kalan bagus-bagusnya nabi qad ursila kang teman-teman dan utus ya si man wa khairi man lan bagus-bagus wong haza kang merkoleh ya si wong al maqamatil ula ing pira-pira martabat kang dhuwur al maqamatil ula ing pira-pira martabat kang dhuwur Muhammadun sayyidu kulli muktafa al-arabiyul hashimiyul mustafa Muhammadun utayya man qad ursila iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi yaman qad ursila iku Nabi Muhammad sayyidu kulli muktafa kang dadi gustine saban-saban kang den anuti al-arabiyyu kang bangsa Arab nagarane al-hasimiyyu tur kang bangsa Hasim turunane al-mustafa kang den pilih Shalla alaihi shalla muga-muga maparin rahmat alaihi ingatase kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allah madamal hija ing dalam selagi tetap madama ing dalam selagi tetap al hija apa pirang-pirang akal yakhudu iku silulup ya hija min bahril ma'ani saking pirang-pirang makna kang kaya lautan lujajan ing pirang-pirang makna masalah kang angel lujajan ing pira-pira makna masalah kang angel kang kaya ombak lautan wa alihi lan kaluargane kangjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kangjeng Nabi zawil huda kang anduwene pituduh man nyatane wong akeh subihu kang den sarupaken iya man nyatane wong akeh subihu kang den sarupaken iya man bi anjumin kalan pirang-pirang bintang fil ihtida ing dalam di alap pituduh fil ihtida ing dalam pada di alap pituduh wa ba'du fal mantiqu lil janani
nisbatu kana lisan wa badulan anapun ing dalam sause madkur wa badulan anapun ing dalam sause madkur saking basmalah walhamdalah wassalati wassalami ala man dzukir. Fal mantiku mangka bakal ngandika isun ing lapad al mantiku utawi ilmu mantek. Al mantiku utawi ilmu mantek lil janani hale dan nisbataken kadue ati. Nisbatuhu iku utawi nisbate ilmu mantek kan nahwi iku kaya ilmu nahu. Lil lisani hala dan nisbatakan kadua lisan. Lil lisani hala dan nisbatakan kadua lisan. Payasimu hurungkan lampuna payasimu mangka ngaraksa ya ilmu mantek. Payasimu mangka ngaraksa ya ilmu mantek. Al afkaro ing pira-pira pikiran an goyil khoto saking kasasaran yaiku lulu an goyil khoto saking kasasaran yaiku kaluluputan wa anda kikil pamilan saking maha makna kang samar wa anda kikil pamilan saking maha makna kang samar yaksipu kang ngabuka iya ilmu mantek yaksipu kang ngabuka ilmu mantek al gitu ing perkara kang den tutupi. Fahaka min usulih qawaida tajma'u min fununi fawaida samaitu besolamil munawraki yurqabi sama'u ilmil mantiki. Pahaka isim fil amar bimana khud. Pahaka mangkang alap sirah min usulihi ala tetap saking pirang-pirang asal ilmu mantek. Qawaida ing pirang-pirang qaidah tajma'u kang ngumpulaken ya qawaid qawaida tajma'u kang ngumpulaken ya qawaid min fununi ala tetap saking pira-pirapan ilmu mantek. Fawaida ing pirang-pirang faidah samaitu ngaranan isunhu ing ihu ing ya muallaf kang den anggit ngaranan isunhu ing ya muallaf bisulamil muraunaqi kalawan kitab sulamil muraunaq benang munawarok benang muraunaq kalawan kitab sulamil muraunaq manane teraje kang den tretes kalawan intan mutiara manane teraje kang den tretes kalawan intan mutiara yurqa karena den unggahan bihi kalawan ilmu bihi kalawan sulamil muraunaq yurqa karena dan unggabi kalan sulamil muraunaq sama'u ilmil mantiki apa ilmu mantik kang kaya langit sama'u ilmil mantiki apa ilmu mantik kang kaya langit
Wallahalan ya Allah arju ngarap-ngarap isun ayakuna ngarap yantana ya mu'alaf. Wallahalan ya Allah arju ngarap-ngarap isun ayakuna ngarap yantana ya mu'alaf kholison iku kang ucul, kholison iku kang ucul saking pira-pira rereged kang ngalebur ing amal ibadah kholison eta anu bersih tina pirang-pirang kokotor anu ngahancurkeun kana amal ibadah liwajihi karna zat Allah al-karim kang mulya laisa oranana iya mu'alaf kholison iku kang kurang kang kaya bibir onta kang kurang saking andeni laisa anu henteu eta mu'alaf kholison eta anu kurang saperti bibir onta anu kurang tina baturna wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi wa ayyakuna lan yantana ya mu'alaf wa ayyakuna lan yantana ya mu'alaf nafi'an iku kang manfaataken lil mubtadi kade wong kang ngawitan belajar ngaji bihi kalawan mu'alaf ilal mutawwalati ilal mutawwalati maringkir pirang-pirang kitab kang den dawaaken bahasane ya tadi hale oleh pituduh ya si mubtadi aslun bismillahirrahmanirrahim sakedah nama di aos mabadena anu 10 nih yang bahasan bismillah anu berkaitan kana ilmu mantek dan berhubung waktu hanya 2 wengi deui jadi anu penting-penting na baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim nganggit ki musannif kana ieu kitab Sulamil Munawwarat anu bagian fan mantek kalawan nyebut jenengan Allah anu mapari nikmat agung tur anu mapari nikmat alit ngamimitian ki musannif kana kitabna ku nyebut bismillah karena hiji nyuhunkeun pertolongan ke Allah, kadua ngalap berkah kana jenengan Allah, katilu iktidaan bi Rasulillah karena nurutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u aw abtaru aw addamu. Setiap tiap perkara anu dianggap bagus ku agama kari-kari teu dimimitian ku maca bismillah mangka eta kurang barokah sok sanajan sampurna hisina sok sanajan sampurna dohirna tapi bila mana teu dimimitian ku bismillah mangka kurang kaberkahan dina maknana. Katilu kaopatna elat ki musannif ngamitian kana bismillah kumargi iktidaan bil kitabil ajid mengikuti kana kitab Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an pun dimimitian ku kalimat bismillah bahkan surat anu pertama turun ka Rasulullah hakikatna bismillah yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan memulai nama Tuhanmu, dalam arti bacalah dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi Iqra bismi rabbika artina ay Iqra bi bismillahirrahmanirrahim, bacalah, mulailah membaca dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Saparantos ki musannif membacakan bismillah alhamdulillah.
Setiap alhamdulillah baik dina ilmu fikih, dina ilmu nahu, dina ilmu sorof, dina ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu mantik, ilmu nadharah, ilmu usuluddin, dina ilmu mustalah hadis, di setiap pan makna alhamdulillah itu tetap sama, menang 12 wajah. Lugoh alhamdulillah dimanapun, dina kitab manapun, dina pan manapun tetap 12 wajah, 12 jalan. Pertama, alif lam dina lapad alhamdu, alif lam lil istighraq. Anu alif lam lil istighraq teh alla makana masubuha fi makana fi mahal yakulun, yaitu alif lam anu sah nempat dina eta alif lam teh lapad kunun. Alif lam lil istighraq yaitu alif lam anu sah katempelan katempatan kulapad kulun saperti kieu kang ngalugan alhamdulillah utawi sakehe puji. Nah, lamun dina basa Sunda ari sadayana eta kalimat sadayana eta teh bahasa istighraq. Oke, berarti alif lam dina lapad alhamdu eta alif lam lil istighraq. Kedua, alif lam lil jinsi. Ari alif lam lil jinsi ma sodaqo alal wahid wal muta'addid. Alif lam lil jinsi teh alif lam anu bisa kana mufrad, bisa kana bilangan. Seperti alhamdu utawi puji. Ngalugona kitu beta. Henteu nyebutkeun ari sadaya puji, henteu nyebutkeun ari setengah puji, ima ari puji lillah eta tangtu ataka milik Allah. Eta berarti keur ngalugo alhamdu alif lam dirinya alif lam lil jinsi. Ngantina lil jinsi dibagi dua. Alif lam lil jinsi fi dimnil afrod, alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrod. Kaopat alif lam lil ahdi dhihni. Pertama, alif lam lapad alhamdu alif lam lil istighraq. Anu engke ngalugona alhamdu ari sadayana puji. Kedua, alif lam lil jinsi fi dimnil afrod. Engke maknana alhamdu ari puji. Katilu alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrod, anu engke maknana ari sebahagian puji. Terakhir kaopat alif lam lil ahdi dhihni, alhamdu ari puji mungguh lugoh ata ari puji anu maklum. Nah, eta berarti opat dina lapad alhamdu. Kalikeun kana lamna lapad lillahi, lam dina lapad lillahi benang lam lil ikhtisas. Engke manana eta tangtu ka Allah. Kadua lillahi lam lil milki, engke lillahi eta kamiliku Allah. Katilu lam lil istihqaq, lillahi eta kahak ka Allah. Tilu dina lam lapan lillahi, hiji lil milki, dua lil istihqaq, tilu lil ikhtisas. Kalikeun kana opat wajah alif lam dina lapan alhamdu, tilu kali opat jumlahna 12. Anu 12 teh basana hiji alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kamiliku Allah, eta tangtu ka Allah, eta kaha ka Allah. Tilu alhamdu ari puji lil jinsi fi dimnil afrod, alhamdu ari puji lillahi eta tetep kaha ka Allah, kamiliku Allah, tangtu ka Allah. Genep lil jin alif lam lapad alhamdu lil jinsi fi dimni ba'dil afrod, alhamdu ari sebahagian puji lillahi. Tilu lillahi eta kamiliku Allah, eta hak Allah, eta tangtu ka Allah. Salapan. Terakhir alif lam lapad alhamduna didinya alif lam lil jinsi lil ahdi dhihni, anu basana ari puji anu maklum,
atawa puji cek lugoh lillah eta tangtu ka Allah, eta kamiliku Allah, eta hak Allah. Jadi jumlah 12 ngan tina anu 12 ieu lugoh anu paling istimewa, lugoh anu paling utama dina alhamdulillah lugoh anu mana? Cek qaidah Syekh Jalaluddin Suyuti ngajelaskeun mubtadaun bila mijin sinurifa munhasarun fi mukhbarin bihi wafa mubtadaun munhasarun fi mukhbarin bihi wafa. Berarti anu paling utama alif lam na lapat alhamdulillah alif lam lil jinsi lillah lapat lam dina lapat lillah lil ikhtisos. Anu paling istimewa ngalugohna utawi jenis puji iku tangtu kadue Allah atawa ari jenis puji eta khusus ka Allah. Nah, itu anu paling istimewa di antara 12 wajah lugoh lapan alhamdulillah. Jadi ari jenis puji ngawungku jenis puji nama rek puji kodim alal kodim, rek puji kodim alal hadis, rek puji hadis alal kodim, rek puji hadis alal hadis, sadayana lillah eta hakikat nama ngalam ka Allah subhanahu wa ta'ala. Qadimun liqadimin, qadimun lihadisin, hadisun liqadimin, hadisun lihadisin. Puji qadim ala qadim, muji Allah kana datna. Puji qadim alal hadis, muji Allah kamalukna. Puji hadis alal qadim, muji makhluk kagustina. Puji hadis alal hadis, muji makhluk kabaturna. Eta nopat puji sadana tangtu ka Allah. Naon ari ngaran puji? Cek dina syarahna qadistuhira annal hamda lugatan as-sana'u bil jamili alal jamili al ikhtiyari ala jihati ta'zimi. Ari puji teh aya ngaran puji cek lugoh, aya puji cek urfan. Pertama puji cek lugoh teh bahasa Arab sehari-hari, arti secara harfiah, secara tekstual. Secara tekstual bahasa Arab teh ngaran puji teh as-sana'u bil jamil, ngalem ku kabagusan alal jamili kanu bagus. Bari ikhtiar menang hayang sorangan, lain menang maksa, lain menang nyokong, ala jati tadimi karena ngagungkeun. Seperti ngalemna Mang Encun, cek Mang Encun tamang haji mama jalmana geus haji dadeg sampai rupa hade hayam cara Mang Haji mama. Eta ngalem Mang Encun ka Mang Haji mama, ngalemna lain menang disogok. Kapan lo bang ngalem disogok seperti zaman Kiwari, anak buah partai ngalem ke presidena dengan disogok anak buahna. Eta mah lain puji sebenarnya mah gitu. Jadi ngalem ku kabagusan kanu bagus bari ikhtiar hayang sorangan, lain menang maksa, lain menang marentah ala jati tadim dari tujuan ngagungkeun. Kadua aya urfan, arti urfan di dia urfiah, urfan aman. Ngaran puji adat cek umum, baik cek ahli mantek, baik cek ahli tauhid, baik cek ahli munadharah, cek ahli ma'ani, ahli bayan, ahli bade, seluruh ulama ahli nahu seluruh ulama sepakat karena tarif puji. Itu disebutkan urfiah, urfan aman. Sebab ayat urfiah urfan khoson, lamun urfiah urfan khoson khusus cek ali mantek naon, cek ali nahu naon, cek ali sorop naon. Ya mah urfan di dia urfiah urfan aman. Adat umum para ulama
ngaran puji teh fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'imun alal hamidi au ghairihi. Ngaran puji teh fi'lun pagawean. Nah, ari kecap pagawean imma pagawean ku anggota wa imma pagawean ku hate wa imma pagawean ku ucapan. Jadi fi'lun teh ngawengku kana akwal